Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Katba ke Jela Meghalaya kadang ya kon persya ya ujing pangklam COVID-19. Kajing kayi tu ya ki mar ki mataru syakari Bangladesh lengba ki benta kapot kala nangjur. Dang haka kat kendai terek mentau naitung arajar arpo. Kumbah kapor lasiteng baje menstep ka Village Defense Party jong ka Dorbar Snong Muktapur. Ka bahak bapo ka Amlarem Civil Subdivision ha West Gentles District. Kalai obat ya kawai ke kali Bolero pickup truck. Kabadan yo registration number ML04C Sanpra North Sun. Kabakit yo kuai terkong Umar Bawan nakari Bangladesh share India. Halor kini nakaliang ka Dorbar Snong Muktapur kala ujor dak ijahar how officer in charge jong kathanat pulet ha Muktapur. Katkum kajing itu jong ki Village Defense Party Muktapur kila laong ba kila kamru yo tra jong ki mar bakentop yo ba donbok buam nakasnong omladkhor bat uba January chilla nakasnong trang blang bat ye ki laingot kinong bala jongki.